Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Leonard ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko takayat kumet amang ngagan ti pannakaidrama na. Kan kayat kumatlaangan nga alaan wano maamuan no anyamat ti opinyon mo may papan iti padas ngay nakibinglay ita. Rugyak man nga rod ti agsalaysay iti adda akon iti maudi atukad ti kolehyo iti kursok nga engineering. Adda metten iti maudi atukad ti kolehyo iti kurso na nursing ti kaayan-ayat ko ani Ivy. Kastoy man dagiti pasama. Hello. Hello, honey. Naimbag man ta nakariing ka pa'y. Kunaklakit din no nakaturog ka manan iti sangwanan ti laptop mo. Ha? Jack pa'y mabalin ti maturog, Han. At ang amin iliplipas ko a design. Siga, kumusta ti duty, me? Nagsakit nga rod ti sakang, honey. Agasang man, tadanda ni 12 hours ang nakatakder kami. Maturog ako man. Nakita ka anak online ka pa'y. Iso nga inawagan ka. Makabanlugan niya. Nga maginggay ta. At data pa'y lang dito ay lumablaban. Siyempre, sika nga ti ayan ti inanak, honey. Oray siyak mo, Ivy. Si kamot ti ayan tinanak. Nga urag padata alabampannog. O sige, Han. Baliwan tanto manan ti agsarita. Tani, makaturturog akon. O sige, Ivy. Maturog ka nga ro din. Palpasag lang ito design nga aramidag. Kalpasan na. Maturog ak tumaten. Okay. Good night, honey. I love you. Good night, Ivy, honey. I love you more. Pasensya ka lang kuman. Kung saan ka unay replying ka lagi tinapalpalabas nga aldaw. Okay nga ang Leonard. Amukmat nga umadanin ti finals yun. Kan may sa, oray siya. Busy akmat lang. Dandani akto pa yun makasangit gapo iti RLE mi. Amom ka di, ano maminsan? Iararig ko ti relasyon tayo ti may sa parallel line. Kaapay mat nga Leonard. Wala, takanayon da nga agabay. Ngumsan dapat nga kitkita. Anya? Mabalin la tamat nga agkita dagiti agabay a parallel lines. No talaga akayatan da. San ka di? Kaya tuwan no kabailan ta nga ta. Katuan, kabailan tamot at talaga ti agkita kin agdate. Oray pa'y inaldaw no talaga akayatan. Saan aya? Sa bagay, uwan mo't kiti Saan tama na kanayon arumar amapan agdate? At least, makapagsinarak tamatlat na. Nga oray iti apagbiit laang akanito. Sa anak laang abasta girlfriend mo. Tao akmat Leonard. Kasapulak met ti oras mo. Aday na. Naisend ko. Ay, kanayon matlakit din nakastoy. Nag-reply mat adagos ti loko. Basag. Sorry, Han. Jack kaya't apasakitan ka. Ngam amumat ngar aramidak da ito para iti masakbayan ta. Okay. No iso ti ko nam. Di iso. Sige nga ruden. Good night. Aday ka. Naisend ko ti message ko. Makapasurunot da di lalaki. Ay, idipag man langan ti internet ta maturog ako. Sorry, Ivy. Sorry man, no nagpasugnodak idirabi ikan ka, Leonard. Awan da jayan, Ivy. Basol ko man. Ngam oray no bisa kiti studies ko. Jack kabailan amapukaw kahit ibiyag ko.
Kinapudno na. Jak matkit ka sa pulang ti perfecto anubyo, Leonard. Siyempre, kaya't ko lang ang ati ang lambing kan ka. Nang runa no kasya na bambanugak iti shift ko. Mawatan ka, Ivy. Isungarod nga dahak ita dito eh. Atoy, inyagan ka iti paboritong milk chicken burger. Wow! Thank you so much, Leonard. I love you. You're always welcome, honey. I love you more. Ay, sa wakas, natuloy matlaangan ti date ta, Leonard. Ti amok at makansal manan. Uy nga, Rod. Kahit ka nga minamakita, Ivy. Iso talaga na yung pamuspusak ka amin. Ay baglaangan, tanakaalak mo titi 30 minutes sa break ko. Nangan ka din? Wano nagkape ka na ang manan. Nagkapayak lang. Kumusta ti Judy? Ay, kas iti sikod. At namanin ka barbaro a pasyente mi. Ang okay lang. Kabailak pa yung mat. Sige, kumusta ti aldaw mo? Makapa-stress nga, Rod. Gamit di nakita ka. Medyo nabawasan na giti pang panunutay. Ay sus, maalanak pa ilang matabulaan na niya. Saan ka bulbulain, Ivy? Pudno ti bagbaga. O, diba? Oray 5 minutes lang ang itinal daw. Okay akon. Makita kan manggak lang ti boses mo. Naragsak akon, Leonard. Oray siyak mo, Ivy. Diyak man may pakpakita. Kan may parparik na. Nga masikat ayan ti inanak. Nga oray sa anak maten nga agin inana. Kaya't ko nga ikarim kanyak, Leonard. Tiyan niya. Nga oray kasanupay ti kinabisi kan pan naka-stress na. Mga ramid kat mga ramid talata iti wagas. Wano pamuspusan. Tapno agsara kan makapagkinumustat na. Ikarignet, Ivy. Oray apagbit lang nga kanito. Tinapateg, makaduwa ka. Umdahasin kanyak dayta. Sorry, Han. Diyak makaruarita. Manan? Sorry talaga, Ivy. Kahit ka una makita, ngam talaga ngamin nga atupay tinasikan nga ramidag. Okay. Nairuwamak matkit din ah. Okay ka kadilaan, Ivy? Uwan, okay ang lang, Leonard. Nabanugak lang siguro. Kan may isa, kastimot ang kanayon. Saan ka di? Sorry. Sapay ko matamaawatan na, Han. Ay, jaka mo, Leonard. Kanayon matkit di ang kasta, ah. Kanayon nga awan oras mo. Iso ang nairuwama kon. Ti kanyak laang. Insap-sapang kuma, tapno sa anak manen, akaslat nga dito'y anagurukuray. Sorry talaga, Ivy. Ikarik, bumawi akto kalpasan ti finals me. At adon ti oras ko para keng ka. Promise. Ay, kanayon lakit di mat na nakasta, Leonard. Bumawi matlagtakit din ang kanayon ti bagbagam. Makauma. Ivy, Sige, tagawid akon. Nabanuga. Kaya't kun ki agina na. Bye. mabit lang, Ivy. Ivy! Ay! Awanan. Inadap ng ti cellphone na. Napagurak man ang tinubiak. Ang baybayak pa'y lang agpalamis. Awag at tapa man abumaaw ti pungtop na. Uy, babaita! Itay ka pa'y asaan ang matagtagari ah. Anya ti pampanunutam? Ada ka di parikot mo? Wano? Nagapa kayo manan kini Leonard, Ivy. Diyak amurona. Ngam panagrik na kasla na bambanuga kon. Nabambanug kan iti kurso? Wano? Iti relasyon nyo. Iti relasyon mi ah. Ha? Diyak amunoan niya da iti amarikrik na kita. Ay ayatet ni Leonard. Ngam kadagiti napalpalabas nga aldaw. Kasla jakon marik na ti kinapatid ko kan kuana. Normal laang dayta, friend. Siyempre, busy kayo adwa. Panagkunak kat kasapulan nyo laang ti agsarita. Ang kasano? Kasano no sa anak kon asigurado iti marikrik na para kan kuana. Ivy, Diyak kaya't asaktan ni Leonard. Ang jak mo tin amunoan niya dayto ang marikrik na.
Diyak amo no masaksakitanak gaputa ay ayatat da ito eh. Wan no masaksakitanak gaputa na banuga kun iti relasyon mi. Kaya't mo ka dita kasaritak ni Leonard, friend? Saan? Diyak kaya't amamon na tinagsaritaan tarona. Sa anak pa'y anak kasagana. Ha? Aguray ka? Kasla ni Leonard tinagdardaras api manaw ah. Ha? Sigurado ka kadian ni Leonard tinakita. Well, friend, masigurado ka ni Leonard dayjay. Anya ti panagkunam Rona. Nangag na nga ta tinagsaritaan ta. Anya pa yung natiserbi na gito asabong kan chocolate. Kung saan ba't gaya masigurado tinobyak kanya. Dahil dyan ipasurangan. Ipasurak lahangin na kita. Talagang nga tayo akas ito'y tibiyag. Tamok, umdasan na kita ararawin na. Tamok, mawatan na. Wapaya ka na ayaw nakabisi. Pilpilitit mo't nga urnusan, di may papanin ka na kami kina Ivy. Yung apay ngay akabayatan nga aramidak ti amin, para hindi masakbayan mi. Kasla karong mo't amarakrakrak ti relasyon mi. Pagsakit, oray na bang panugag. Isulat tatyan na iti puso kan panunot ko. Ngam una yan, tasan gayam nga umdas kan kuha na dagitirigat kan sakripisyo ko. Isupay kit na nagganas na amang ibaga asan asigurado kanya. Oo na yan. Patay kang Patricia ka na. Para kit ditagawin akon. Itikas na. Makainan na akmatin. Nay, nasaba ka mat anagawid anak ko. Kunak man no agkita kayo pa'y itinobyam. Ay ko. Nasukatan ka no ti oras ti duty na nanak. Parbangon dan to na malpas. Iso anagawid akon. Kastaya, Wala na. Sige, tamapanak pa iti silid ko. Iturog ko man pa ito nasakit ti ulo. ay kat mangrabi ka pa'y anak ko. Imo na kamin anangan kinitatang mo. Tati mo may kat marabian ka manin nga agawid. Alaing ka pa'y mangan naimas din lutok amasida. Sa anak pa yung mabisin anak. Mga anak to yung tulmarik na aktibisin ko. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Leonard. Sige na anak, panahon kayo dito sa alas. Kahit kuntagin na na. Mabalinda ka ditag sarita, Ivy. Anya kumangay ti pagsaritaan ta, Leonard. Diyaga mo, makasano karugyan. Ng panagkunak. Kat masaksakitan ka ng gabukan niya. Agpada talagang Ivy. Oras siya. Kasla sa anak matan anaragsak iti relasyon ta. Leonard, saan aga puta saan kan nga ayatan? Ngam panagriknak ngamin kat kasla mapukpukaw akon itibiyag mo. Yakon amuno asino ak itibiyag mo, Leonard. Panagkunak. Kat kasapulan tapay lang siguro ti space. Saan natapno umatayo? Gamkid di. Tapno aginala. Kino talaga data tinaituding para ti tunggal maysa. Dumtang tulat taon siguro ti kundaway ngagsabat manen ti dalanda. Cool off. Kaslakas na. So, cool off. No labels, no pressure, no communication. Ngam saan matagod pa'y, kasta ka di? Husto ka. Kat kidawa, nga kananat ka kumakanayon. Di mo baybayan ti bagim. Katapaman ngagpadatan to na nakasagana, ijay tantumanan nga agsarita. Awan ka diti madmadlaw mo ija anak tabakay. Kas ko maitian niya, lakay. Kasla saan mo ta namang mangan iti nasayaat. Kasla kimutong pa'y kitay.
Kanayon na may kulkulang. Nakadadayo tinakaiturungan ti matang na. Adon sa pariko ti anak ta. Kunak man laang no anya ti kunam amad-madlaw mo iti anak ta, Anton. Kinapudno na, nakasarita ko ti anak ta. Kahit anyat ko na nangay. Awan mo't lakay, okay laang kanumot. Mamati ka ka din. Okay lang ni Leonard. Pasita. Saan lakay? Amok nga dapagdaldalanan ti anak ta. Adda ngamin na sa una kanyak it-ikat, may papankadakwad akin ni Ivy. Anya nga dayta. Nag-cool off da kano. Ha? Call off. Wen, cool off kun adan sabot, no saan aligal, no official ti pa nag-break da. Normal ba di ti kasta pariko ti may sa relasyon? Nang runay ti kasta taon da. Ti san anormal ket ti kasta adjar ti anak ta. Ay, wen nga rod lakay. Numabalin nga rod kumakat kayat ko ang makasarita ni Ivy. Iso na laang tadyak amo no rumbeng nga ta akasarita kung saan. Jak kumakayat ti makibiyang. Ang jak mat kayat ang makitkita ti anak ta akasta ti kasasaan na. Bayan ta pa'y lang ida bakit? Gumkidlay. Paliiwan. Kun bantayan ta ti anak ta. Amangan ngamin noon niya pa'y ti mapanunot ng aramidan. Sapay la kumata saan ang makapanunot iti dakes lakay. Sapay la kumata mapanunot na asaan laang agmay-maysa. Nga uray anya tinapasama kadakwad akin ni Ivy. At datalat ta dito'y anaganak na. Kumusta, Ivy? Nakaululi magkamat kadagiti napalpalabas nga aldaw. Okay lang, Mat. Ngamkas la sa anak at talaga nga okay. Anya? Ni, kasano day ta, friend? Diyan ka mo, friend. Nagrigat lang tagayam ti makikol off. Wen ata saan mo mat talaga nga intern of akas la silaw, friend. Uray cool off kayo, may attachment pa rin. Ako nada iti Tagalog. Diyan ka mo at talaga, Rona. Diyan ka mo no husto pa'y baday ito ang marikriknak. Kasla pa nagriknak kat mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Ay sus, di mo itulok friend. Sayang ti kinapintas mo. Maapapektaran pa'y kit din dagiti jutek. May stress ako na yan, friend. Saan laang aday ta? Magilgilti ang payan iti sitwasyon mi kini Leonard. At least ita, taada breathing space yu ama ko na. Saan na bale? Ta saan kayo mat nag-break? Saan aya? Naikan kayo lang iti space tapno mabirukan nyo ti sarili yu. Juan, ngam adalang tamat butang ko. Kasanun no kabayatan abirbiro kag tibagik. Juan no sarili. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kini Leonard. No talaga ada kayo tinaituting para ititunggal maysa, masigurado kasaan to ang mapasamak ti pagbutbut ngam, friend. Sapay la ko mga rod ta saan nga agsakit tinakam na kanya. Sapay la ko mata maawatan nak nga inaramid ko ti kastoy. Gapot na kayat ko pailaang ti makainan na iti relasyon ni. Mamati akasta, friend. Uray no kasta ti sitwasyon nyo kini Leonard, ayatan kan aywanam lata kumamat ti bagim. Laglagi pam, asaan laang ani Leonard ti adakarbangan na di tapusom. Karaman kami mat, friend. Intun bigat gaya man ti alumni tayo. Mapan ka kadi, Ivy? Siyempre, apay, di ka mapan. Sa anak pa asigurado, friend. Jack pa nga min nakapakada di opisina. Kan may sa, ang mga nudinak palubusan ni Ariel. Aday ta ka man ako na kun, Rona. Trabaho ang kanayon ti adad itang panunot mo.
Kita man ti kalendaryum, tani nalipatam samot tan ti aldaw. Ha? Alaam ti cellphone mo kat kitaam ti kalendaryum ko na. Apay ti kalendaryo, friend? Kat no aldaw ti Sabado ti alumni tayo. Awan opisina, friend. Aya? Nan kita akman? Aywan! Sabadumat nga agpayso. Kung naklakit din no weekdays. Ay isus, umay ka nga umay atap no adda ka do akwan. Sige, tapno di mo mat ko na. Umayak, friend. Ang aguray ka. Panat ko na, mapan nga tamat ni Leonard. Ha? Kumusta matan tirik ng parakin ko na? 5 atawan matan tinapalabas, manipod idi naggraduar tayo iti kolehyo. Kinapud no na. Day tapay ti may sa agagarak. Barang mapanmat ni Leonard. Kayat ko ngamin ama kasarita. Numapalpalin. Kayat ko matan nga urnusan ti may papan kada kami. Anya nga iti ammom, amangan numapanmat ni Leonard kat maaddaan kayo iti oras nga agsarita. Hi, Ivy. Oh, hello Leonard. Kumusta? Naimbag man ta nakaumay ka? Saan ka na busy? Ah, busy? Ngam talaga ngayong karigatak timbay. Multaan na kanong amin ni Eric no sa anak adumar ay iti alumni tayo. Kasta? Wen, narigat mo tan, wag multa. Sapay may salit yun na baboy, ti daw-dawatan na. 15,000 mat day jay no dakkel alit yun. Sana bali ta doon samot tanti urnong mo. Ha? Awan pa nga ron. Adumat nga min ti paggastusan. Yan may isa. Adapay pagat adahalag kakabsat ko. No itapanawin, masapulan tag dubli kayon. Aywan awan nga minan ti libre ita. Magatang aminan, isa masapul ti kumayod. Nang runa no adda pagad adalam. Naku na mo, Ivy. Leonard, mabalinta ka dito ang sarita. Jay dudwa tala ang kumay. Gatuwa na. Kumay ka. Tama panday dya banda. Bayat ija ito na ulimag. Sige, Leonard. Sakbay ti amin. Kayat ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka, Leonard. Sorry ka dagiti saan anasaya at ngayon bagbaga. Kan inararamid ko iti kan labas. Sorry no napasaktan ka. Nabayagan na napakawan ka, Ivy. Katkaskan ka. Kahit kumatagkid daw iti pamakawan. Sorry mat kadagiti saan anasaya at ngayon nararamid. Kan imbagbaga kiti kalabas. Sorry kadagiti nagkuranga. Ay ayatan nakadipay, Leonard. Sorry, Ivy. Ngam no ita, sa anak pa sigurado. Aklunak ang naragsa ka nakakita maringgan ka. Ngam, nasurok 5 atawan matan di napalabas. Adun tinagbaliw. Leonard. Pasensya kan. Ngam masapula tingit-tingag pa na yung bagdirignak. Maawatan ka, Leonard. Kat agyaman nak iti panangibagam iti kinapudno. At least ita. Nalaganan tiriknak. Ngamin, nakapagkid daw akon iti pamakawan kan ka. Kat kayat ko amamuam. Nga aging ka ita. Kat napatag ka pa ilang kanyak, Leonard. Agyaman akmat, Ivy. Kat uray saan pa'y aklaro ti amin para katata. Kahit ko amamuam, asaan ka pulos anapukaw iti puso ken panunot ko. Kat maragsakanak ang makakita manan ken ka, Ivy. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, kat manipod kanipagayam tayo nga Sandra. Kastoy man tilinaon ti surat na. Dear Miss F, maysa an naragsak kan nagasat nga aldaw, ti innak ikablaaw ken ka ken kadagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Ilingad na kumalatan itinagan nga Sandra, manipod probinsya ti La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ipadrama toy padas ko. Padas nga amok ang makaibati iti adal kadagiti makangeg. Miss F adda maysa nga anak ko, iso ni Joshua. Da kami langan adwa ti agdandan na ita gaputa pinanawan da kami metten ti amana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Makauma ti kastoy abiyang. Kastoy lang kanayunan. Puro problema. Awan pa'y makukwarta. Bigbigat bakit? Day tangiwat mo man ang timang mangag. Kababayin ka dagiti karuba, isong agulimak ka. Oha, agulimak asasawam. Sika ti agulimak, Victor. Sika amin ti aking gapuanan iti kastoy a mapaspasamak. Nakarkaron ti panagrigrigat tayo, manipod nagsubli tayo dito'y probinsya. Kasanumat ngamin, day tala pa nagtalon ti ammom nga aramidan. Di mo mat ammo ti dumiskarte, kari ka akari, ngam awan mat matungtungpal mo. Ha? Inton kaano tayo pa'y aguming awa, nukas tammet lang kanayonan. Hay, makauma! Oy, si Cassandra, aglablabas ka na. Pinalubusan ka lang nga rudin nga agtrabaho iti faktorya ni Mr. Ching. Ngam adu pa'y la reklamo. Kasanumat ngamin, sang kasapol, sang kasakmol, awan pa'y oray piso a mabati. Tay adda kumamat na wadwad apang allowance nga oray saan nga agubra ti tao. Oray itilasod laang ti makaduwinggo. Ha? Makaumabiyag. Hindi ka makaanos, pumanaw kan. Anya? No nauma kan, naumak matan. Puro ka reklamo. Nauma ako na makangkangag ditangiwat mo. Basta agsaw, ha? Siyak ti papabasulon no apay nga agrigrigat tayo. No nauma kan, nawaya ka na pumanaw. Itugot mo matan day ta anak mo. Tano siyak, jak lamasango nga gaywan iti may sangab normal. Ay na, makauma ka talaga, Victor. Intun kon panawan kayon nga agpayso. Ibati ka manan kin ni Antim Delia, ha? Agsingsingpat kawan. Di mo parigatan ni Antim. Manang Delia, mapanakon. Si kapay lati makaamo kin ni Joshua, O sige, Sandra. Agan-anad ka. Napanan ti inam, Joshua. Oh, apay nagsangit ka ngay. Ala, huston ka anakan. Di ka nagsangit. Apay, inungtan nakakaditi inam, sakbay ti papanaw na. Sa andak labda nanang tatang. Ay na, saan ka kumangag panunot iti kasta? Love na kadagiti dadakkel mo ka anakan. Mamati ka kanya. Saan ati saan da lab ngamin ada sa sakit ko. Daytoy ti kanayon alaglagi pam, Joshua. Awan tinaganak asaan amang ipatpatag iti anak da.
Nalabit nga adulaang ti pakakumikuman da ita. Iso adita kaunay maasikaso. Di mo ay ayon ti bagihim kaanakan. Saan aga po taad da sakit mo kat awanan serbim. Saan tayo anagayatan ang maadaan ka iti kasta sakit? Agbalin ka kit di anatib ka, Wan. Wait, auntie. Thank you. Kumusta ni Joshua, Manang Delia? Aday ti folding bed, itay pa nakaturog. Dinigos kan pinakan kumatan. Ringa ka din. Madamdaman ton, Manang. Urayan mi pa'y ni Victor. Ay, Sandra ating ko. Adaman la sa ludsudak. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Ni Manang mat. Anya ka di ang klase ti salud sa date na. Natural. Anak ko nga rod, di patpatag ko. Apay ka di anadamag mo date. Ay, masansan ngamin ti panagsangit ti anak mo. Saan nyo ka nga ipatpatag? Gaputaad daan da ito'y iti sakit. Ay naman nang. Among matiado apaka kumikuman mi kini Victor. Among matirigat mi ngagsapsapol para iti kanan mi. Ken para iti agas ni Joshua. Juan, adaak ditan ating ko. Hangam saan kumamat arason da ita. Tapno mabaybayan nyo ti anak yo. At adapay kit di kumanga ipakita kan iparik nayo ti panangipatagyo kan kuana. Gaputa adakat nga rod sakit na. Kinapudno na. Mas asyanak iti uming. Ngamin, pampanunutan ng awan serserbina. Kan padagsan laeng kada kayo. Sandra ating ko. Maasi kayo kumamot iti anak yo. Sige Manang. Takasaritak to ni Victor may papan iti dayt na. Bumawi kami iti anak mi. Oh, Kat, pinakan mo ka din dyan anak mo? Wan, itay pay. Dinigos kumatan. Itigas na. Saanan amarigatan ni Manang Delia ang mga sikaso ken kuan. Agsubli ako na dyan syudad. Ijay ako nagtrabaho. Apeng agsubli ka pay lang itay. Mabalin ka mat nagbirok iti sabali at trabaho dito. Agsubli ak iti sigot a pagtrabahawak. Napinpintas ijay, kandak-dakkel ti sweldo. Agkita ak tungod lang iti tadung mapay amastra kak tapno dakdakkel ti masweldok. Amay pawit ko kada kayo. Barang maksayan tumutan ti panagrekreklamo. Siguradwam lang, Victor. Ang mga noawan tumanan titong palam. Sandra, baliwam nga minday taan negatibo a panagpampanunot mo. Aha, negatibo tarupam. Basta siguradwam lang agtungpal ka kadagita nga ibagbagam. Tano saan? Jack laamon, Victor. Oh, nga. Adi pa'y, Oh, ibusam da ito ya. Itikas ta. Mabsog ka, ha? Ngal-ngalom na imbag. Oh, da ito titanong. Uminom ka, tadi ka maltutan. Oo, inayadom Amom Sandra, maragsa kanak ang makakita iti kasta pa nga si Kasom iti anak mo. Makitak ti kinaragsak ni Joshua. Manang Delia. Nanang, ni tatang, kakano, agawid. Jak mo ije amam. Idi kumapay na panalawas ti panagawid ni Victor. Ay, jak mo iti dayja at tao. Kanayon ang maitantan ti panagawid na. Yung kuna na matasigurado ka nun ti panagawid na inton o may abiyarnes. Akat nasaya at matno kasta. Ipasigurado na kuma. Tapno saan kayo amang namnama. Amang ano inton madamdama, maitantan tumanan ti panagawid na. Ay, baka amumatan no itantan naman yung ti panagawid na.
No kayat na, di oray saanin nga agaw-awid, makauma. Sapay kuma, taagawid, tatang. Miss ko, tatang. Di ka agdanag, Joshua. Agawid nga agawid ni tatang mo. Masiguradok akailiw na kamatan ti amam nakong. Kasta ka di? Ni Victor ti umawawag. Mabit lang man nga, song batang ti awag na. Makamo ka pa ilang kini Joshua. O sige, sige ating ko. Hello Victor, nakaawag ka man? Sandra, Apay, ada ka di problema? Matuloy ka di matlang ti panagawid mo inton Bernes? bakawanan na ka. Ngayon saan ako nga agawid dita balay. Anya ti kayat mo asawan, Victor? Di ka man mangrabak iti kasta? Atan sa baling ay ayatek, Sandra. Anya? Adan sa balim ko nam. Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak, Victor. Kano kayo pa iti dayta, babae? Kinabudno na nabayad kami. Hindi pa ila adda tayo di syudad. So nagsubliak dito eh. Tapno sumurot akong kankwana. Awanan kay tibayin, Victor! Ayop ka! Manglilipot! Apay naramid mo ti kastoy kanyak, Victor. Bakawanan na. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Mildred itante ayatan. Lading ita ka. Saan ako nga gawid dito balay? Awanan kay tibayin! Bastos ka! Ayop ka! Sandra, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngembarsak mo matan ti cellphone mo. Anya ka di timbaga ni Victor kan ka. Ni Victor, saanin nga sublimpay. Adda ka nun sa baling ay ayatan na. Kat isudan dagdan na ijay syudad. Ti ayop Victor. Talaga asaan ang mapagpiaran day jay alalaki. Irresponsable. Ala, husto na din ko. Di ka nagsangit. Agbalin ka kit di anatibkar para iti anak mo. Nanang, talaga ka di saanin awid tatang? Saanan? Iso ang manipod ita. Saan mon asang kadagulit tinagan na? Tadjakon kayat amanggan naawatam? Iti ka ano man, saan nakamot lang nga impatag? Iso alipati mon tiyamam. Di kag sangit-sangit di ta akas lawing. Sumardang kan kunak. Agbada kayo iti amam. Awan serserbina. Malas kayo iti biyag ko. Saan kumada kayon nagbalin dadakal ko? Bad kayo? Wan! Saan ko maasyak tinagbalin nga inam? Asino nga min ay ako matinaganak amayat amaadnaan iti anak akas ken kang abnormal? Awan! Awan! Auntie! Ala, husto na ko. Di ka nagsangit, Juan. Auntie Delia? Nalabit nga imbati na kan kanyak ti inam. Ang di ka madalagan. Masiguradok asubyan na kan tumatla. Siguro, kasapulan ti inam ti agmaymaysa. Gapo ka dagiti problema paspasaran na ita. Saan? Saan ako susublyan? Di na namin ipatpatag. Saan na ba ni Joshua? Adda aklaan dito. Siyak ti mangipatagkan ka. Ipariknakan ka ti panangipatag ti may sa apod-podno nga ina.
Alahuston ka anakan, Juan. Agbalin ka kit di anatibkar. Kanayon mo alaglagipan, nga ay ayaten na ka ni Papa Jesus. Kat mangipatulot da ito kadagiti tao, ang mangipatagkan ka. Joshua Parok! Auntie, At regalo ka. talaga, auntie? Wen, ato yo. Charan! Inggatangan kay Tibadong. Wow! Pintas! Saan nga na ita? Ato pa yo. Tantaran! DVD ti paborito mga cartoons. Tapno at daboy-buyaan. Wow! Paborito cartoons. Thank you, auntie. Amom Joshua, naragsak ka makakita, naragsak ka kaanakan. Ayun gayam, sakba malipatak. Inton umaya pa nagsasarak. Ag-eskwela kan tumanan, Wan. Agpay hiso? Wan, saan atubang ti sakit mo tapno makaeskwela ka? Ha? Basta inton umay adyon, i-enroll kanton iti sigod ang nag-eskwelaam. Igatangan kanto matan iti baro abag, kandado mapay masapsapol mo iti panag-eskwelaam. Agyamanak, auntie? Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Ate, at regalo mi kan ka. Thank you, Mamanang Dayan, Manong Daniel. Agyaman unay, iti panangipatagyumat kin ni Joshua, anak ko. Awan anyaman na, mami. Imbilang mi mata ni Joshua, kas pudpud na kabsat mi. Ken, no asino dagiti ipatpatagyo. Napatagmutan kada kami, mami. Ipatpatag mi mat ni Joshua. Kas iti panang ipatagyo kan kwa na, mami. Ala, maganta yung arutan, anak ko. Mabisinak matan. At iti cake, Joshua. Sige, rama nama, tamangan ipusan ni Manang Muatayan kan Manong Muatanyel. Wow! Gimas! Siyempre, siyak tinag-bake iti daita. Para iti 15th birthday nako. Ala, mangan kayo laang anak ko. Ado pa'y tinlutok amakan. Naglaing ka agluto, auntie. Thank you. Awan anyaman na, Joshua. Kas iti ko na, at daak laang dito'y para kan kakanakan. Aramidak amin akabailak amang tulong kan ka. Kaslakano lang dayti. Ngam liman atawan tinapalabas, manipod imbati na katinam kanya. Kumusta ngatan nanang tatang naragsak ngata ita? Amo kasaan idabay-bay ang tinamarswa. Ngamin, rinabiimmat ida nga ikarkararagan. Siyempre, dengdenggan ni Papa Jesus dagiti kararag mo kanakan. Jakun namnamaan agsubli dapay ngem naragsakak gapo ta adda kayo kan adda manang dayan kan manong Daniel. Ne, adda tao. Mabit lang takitag no asino tagtok-tok-tok. Dayan, anak ko. Sikaman pa'y lang timangkita kin ni Joshua. Wan, mami! Manang Delia. Sandra. Joshua, anak. Nabayag apanawan adita nagkita.
Barukan. Amo, dakal o na iti panagyaman ko kin ni Auntie Madelia. Gaputay na iwanan na kay iti kasto unay. Napadakal na kay iti nasayaan. Wan ganyang, nagustong matlaang kadidag iti regalo nga intet ko kan ka. Ginatang ko amin dagita ijay Taiwan. Apay kadi inala nak iti ayan Auntie Delia. Gapot na siya kung ti mga iwan kan ka, anak ko. Di ka agdanag. Tao may matlaang ni Auntie Adelia dito'y banay. Isun ti mga iwan kan ka, kabayatan ti panagtrabaho. Talaga? Nanang? Wanan ako. Pakawanan na kumakadagiti amin anak ko ramak. Amok nga da sakit tinakam mo kanyak iti kalabas. Ngam sa apay lakuma, tamapakawanak. Nanang? Amok ka saan pa'y anala daw ti amin. Tapnosol nitak dagiti nagkurangak kan ka anak ko. Ikarik, di kanton panawan. Ipatpatag ka unay, anak ko. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kas tamaten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang ditoy YouTube. May bilang kamimet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isa runo mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumwarak biait bakay. Sa dino ti papanamlakay. Papanak hijayan da pari nandeng. Mapankuman kano kita ang tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at rimaaning. Ay katwan Ayan tayo susi ti motor ko. Kitaam ijay likod tiri daw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ko. Sa dino taenda. Awan mo iti pangiduldulinak. Kitaam dita amangan no at dalaang dita nakawara. Awan nga raw. Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni Chanray tadamagam kankwana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Sikan ti mangawag bakay. Tanay, agrubwata kaun. Sige, mabait lang nga rod tawagak ti anak dalakay. Nasaysaya at samot na ilako tayong timotoryo, tatang. Ha, di. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayo. Sukatan tayo iti barbaro, tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta, saan kayo na mapututan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagi jay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan, tatang. Napigsa dagi jay, tayo suti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabagilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalang, tatang.
Kaya't yun yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin, mate. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay, kitwan Mayat sakit di ngagpay suday ta nga e-bike Ay na, ibagbaga akong datang. Mayat ba jay? Iso nga ilako tayong ti motor yo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay, kitsiga agarod anak ko. Sige, tanumano ti mapaglakwan iti motor yo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko. Kit itapay laeng. Agyaban ako. Awan na nyaman na, datang. Kat, kumusta ngay lakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike a ginatang mo? Launay bakit? Kastaunay tiragsak na. Adayo ka no amay mayat ngam tidaan a motor na. Ayun kat no dagi jay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumatimbaga ken ko na. Impatas mi nga rudita aging kay barangay hall. Kat, mayat ti taray na? Mayat matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan mi. Ay, kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaaruba. Lakit niya. Naimbag pa'y ni Pari Mario at damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin na giti karuba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita da, isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumalin ngayong agawid dito'y balay. Rosan anak ko. Jakla ang amo tatang. Ang mga nointon umay a Dominggon tumanan Apay ka di. Igatangan na kami man kininanang niyo. Ito uray basit lang nga speaker. An-anwan yung mati speaker tatang? Pagdengagan mi man may titi drama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne. Jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno nalagang itugtugot may jay bangkag. Sige, ipalagip yun to nga rod. Tay gatangan da kayo tatang. Agyaman na anak ko. Awan anyaman na tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko. Agananad kayo. Maluabulan itayin, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpasngay. Wan tatang, manayunan man ng ti apo ko yun. Ay, wala. Lalaki tin inawam, saan ka day? Wan tatang, Anyan tungay ti panagan nyo kinkwana. jakman amo kini John Ray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Wan tatang, Ay, kayo na. May mayat manay. Taplusan ang mapukaw tinagan a dyan rin dito'y lugar tayaw. wan atatang, saan tulaangan ati anak yu ti agnagan iti John Ray. At danto pa yun apo ko yo. Ay, wala. Ay na, magagaran ako na makakita iti pasngay mo balasan ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaki nga po ko may. Wan atatang, sana bali ta mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumatan. Bakit? Apay ka di lakay. Dapay lord ti silpon ba? Addan sapay mo. Apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Kuno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ken ka. Apay naibusan. Naibusmot nga ro din. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengagak iti drama. E di kwan, agtayi-tayak mo tay. Kunak nawan lang signal. Ngam nag-text mo ti network, ala ibus ka nun tilod ko. Mabait lang nga ro tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti Gcash na. Taludan na ka lakay. Wan man bakit, tanay. Isulaang tiliw-liwak no kasi mapanak iya bangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo lakay. Uwain, nalpasid na. Sika ngay, nagtumar ka batan iti maintenance mo. Agtumarak pa'y laeng. Mala, agtumar ka nga rudan tamaturog tan. Umuna ka na maturog lakay. Agdengagak pa'y iti drama. Sige,
Umunak nga rudan ang maturog, pumarbangon aktumanan ang mapan ijabangka ginton bigat. Mapan kuman abunwan na kitimulak agawan, tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo't dagiti mulam nga abakan kamote? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin Inabunwak mo't lang, dagiti ay di napalabas sa bulan. So sigurado, aladakal ti bagasda. Mangkali kantuman nga raw, tapang kitaan numabalinan amaapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wen bakit, mangkali akto, inton bigat. Sa dino tayo ni Tatang Nanang. Nagpabagyo iti agsapa, di pa'y matsimangpet, amangan kunak no di magaspay ijay ayanda ading mo. Kasdaya. Anya tigin nagarang na ijabagyo. Napan nagpa-check upan ako. Ne, apay. Agan ano ayan ni Tatang? Anya tinapan na impa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamuan no anya day jay amarikrik na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kaya saan ngagbagbag ka titi nadadagsain. Wen, isumat ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. No dadiyo ka ba Nanang? Awagan taklaeng. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na kasla iti ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga anadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbyag kayo pa iti napao. Ay na, inawagam samot aminan a friend mo iti Facebook, Mario. Saan ba'y bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agriri kang tumanon a naibusan ti load mo. Ay, katugali na. Adu nga rod mo, iti katsismisak. Sa nabali tay talaang mo't bagay. Kaya't kulang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tada Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarasarita nga uri aday tadayaw. Ay wala, kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panawan. Kahit nakaluto ka kaday. Wala, itay pa'y. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantat. Agudong akbagay, mapanak gumatang iti iluto tayo inton bigay. Iluto nga anya lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isipaghiting, kas katatamtambong kinsalad. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita lakay. Apay, asino ti ag birthday? Apay, nalipata mong, kit no birthday kinton bigat bakit? Ay wunan niya. Ay sos, agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo't ti kasangay ti asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigud mo't ngamin adi mo silsilibraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Jak balam mo. Isla kayat kumangar tag birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laeng no silibraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sagpaminsan laeng. Wala. Mabit lang nga ron tagpulisak. Urayan na kung tagkuyog tama pa nagpalingke lakay. Sige, agawam ka raw, bakit? Hello ading ko. Agawid kayo itong bigat agberte ka no ni Tatang. Nay, itaman pa nga agselebrar? Kat no sigud mo't adi na kayat a celebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo to celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti ubing. Iso a makaawid kami. Sige. Mangalakan tuman nga rod iti cake. Mangalaka iti uray dwa. Pasuratam iti Happy 70 birthday. Bayadak ton kin ka dito yading ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mga lakalatan na iti daduma pa'y amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumot ukudon tayo may sakal din ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay.
Dagi jay tulangan pang Ricardo tinayunam nga alain. Sige, Manong. No adan to pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko ba kay? Anya abo ng tisap sa pulam aya. Tay sigod abuneng ko ah. Tay ngayon nalabasit tiputan na. Mayat nga minday jay tanatadam. Inagamak lang itay. Namdiyak mo tin masapulan o sa dino tinang idiswak. Saan aya nga iso day ta nakakaluban nga sa likad mo? Ha? Ay, naglukang. Ay sos, kumaro man ng tikabaw mo na ko nak Mario. Pirmi mo lang, hindi parang sapsapol ko. Tum nakasalikad mo igaya man. Iso, malagaya man jak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sabad italikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos iyay bangkag. Ita agmula ka manan. Aginana ka pa'y muta. Tanay, nagpudot ti panawin. Mamaming santong ti panaginanakin ton malambakid. Sa nabalik tamaudin day dyan nga imulak. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka namang imula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. At dapay dua bakay. Ala, agawaam nga ron ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to'y saba. Uray umunakan nga gawid. At dape aramida maya. Wag, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na. Naimbag tula ang amaapit intong dumadakkel na basay. Sapay nangina ti gawad ita. Ay katsika ang araud. Umuna akto nga rudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay, umayon ti tudo. Wag, mabit lang dayto. Umunakan tayong kamangisaang iti kape. Apag huston to, inton malpas ko dayto. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburot ti kape nga insaan ko. Ngam awan matlangan ni Mario. Punana sumaruno adagos. Ngam aging gaita. Awan pa'y laang sapay agtudtudog. Ay una yun daya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos. Tapno saan amatuduan. Ay awanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon tumang amin daya alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Kat no dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman dita ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at damod dita nakalinaw. Mario! Mario! Mario, asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mana? Gusto ito na palagsang sangit yun, anang. Ang mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan. Awanan ti amayo. Awanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang, Kasanuak pa'y itahan lang ay. Kasanuak pa'y itahan ta pinanawan ng matan. kanya ngay harod, nanang. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Ngamawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusay ni tatang. Nalapit nga ginggalangan dito'y tinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. Wan Miss F. Naatake ti asawak. Nalabit aga po daytoy itinalaos apan nakabannog na.
Kasta unay ngamin apudot ti panawen iti dayjay nga aldaw. Santo nagtudo iti kamalman na. Saan min nga intaray iti ospital ngamin natangkanen ken ngin misit payan ti bagina idi nakitak. Talaga nga awanen anges na. Nagbiit daydi apasamak. Dayta maysa wenno duwalaeng siguro nga oras tinapalabas manipod idi pinanawak. Ket idi nagsubliak nakadasayen iti daga. Ada sumagmamano adungir iti rupa na. Saka ken ima na. Nalabit aga po dayjay iti pannakatulid na. Awan pa'y makatawan manipod pimusay ti asawak nga maging gaita kasladyak pay laeng maaklon ti amin. Maikawa ak unay iti kinaawannan a makitkitak. Adda dagiti gundaway asapsapulak daytoy. Kasla pa nagriknak ngamin ket adda laeng iti asidag ko. Ita agmaymaysa akon. Asaray syakmet ti agaw-awir iti apukok kabayatan ti panagdengdengeg ko kadagiti drama yo dito YouTube. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Elsie. Ken ka pagayam, Elsie. Makipagladingit kami iti ipupusay ti asawam. Talaga ang nasakit ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Nang runa ket kellaat ti kasjay a napasamak ken kuana. Angem anyangay nga rod. Uray nasakit, masapul nga aklonen tayo. Nalabit nga ginggalangan ijay ti biyag nga inted ti apo para ken kuana. Kasta a talaga ti tundas ti panagbiag. Adda mapukaw, adda met sumangbay. Ipamaysam ket di ti mangaw-awir kadagiti apukom. Ipariknam kadakwada ti pammateg asaanen a maipaay ti pimusay a loloda. Alakastan pagayam, Elsie, ket pagyamanak unay ti kanayon nga ingka panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Pagyamanak met ti ingka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.